yes I can come home and yes you can ama was wati make sure so the ko adwumadi eye adwada ekosifiada na be de mu host Diane for any ready for na ya boy you for bada what is a wo for lumba me tabo ni di ono ena na mebe mo akọ na okotie na numa sem simape na wo hu ni se o pe baby pa o pe di for bi de ho akobata no a ye ready for mu ahodo ni mo hawo ko e hawo wo hwa abodam for wa ha ena ya ba ha obehu ni nyina mo borofo oni bie abana basa so na eni di se me wo ni se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wa mo odinani adi kosi se wo benya ahoto na wo aba bedi adanse nyame nsa wore so niam a wo yebura dwene ntiase so koso na wo bebe bia kompai body a eja pekrum ene ewo se woko adidi se be mi se bo sumi bia ye all 91 tiba bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bo sumi bia ifia da to so mi ni wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na dum kasa ketua na bo sa wo tena dum kasa mpa wo bo ebeto yom yenko he ne mra ya sabi na ye bo akofo awuofo ba no japeku adum nyame de ma yo kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne besofo die nyina wo se mehwe nyanka misia mo wo wo ana mehwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidi se Obama na say one kase no problem na be dey e be sofo chidi ni mo a so kristo ni kase obi o dey wo a wo hwe me no wo a wo hwe me ni sisi a wo na wo na me na wo kasa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mi so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem mi se wo be bi na de e bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo da tena e dia ni wo be die wo die wo ni hwe ko am so de e bra ani achi ni bo modia ba na be du ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe me kira ko ade nyam ye 0243 356583 bra na be du ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na who say yes, ampa. This me fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amono ne wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire we wona wona senti no wo for me ami ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu adie ye gina ehese enyem na ekotote amodini bom ede mo asa woto a ehwo ni munyam hye ene ho nhia ebe ye dia nyam nhia asa wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo kana opa prota to prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa enu ntini efe home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de e bentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ni ye list bi bia de man asase kakaka ya mi twa chiro ni nyina asase kakaka ni nyina ada tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo branye mo bia bonso da form afenso pato plot ni bi o amaname otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skaba gusuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana
hwɛ on workers no be a boy adwuma no uba na ma ye order so for me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your e bi kwa baba na utira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days you be try blog no ne ni nyina egu cars ni ye ya kugu plot ni so na fe wa ko bi a wo gidi di say o ma ye say egu so keke na ye ho video di a kire wo after one say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye be kona wo gi ye di a yetimi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo ho da wo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han sini room self contain don't the day be a open bia na be see your home estate for so you be do any e do we would have because we are from home so we believe home brefie na bra be do any brefie be bosses brefie be transas brefie e be hand na wo be yehia e number de gu ase no kura se munti ya ha se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da pa amodin wo ya man bro papa se bisment akom usaye ho a wayra fre na enu ni nsawoso makra ba I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bubuano. Obi biara asabi opesa wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wa amonone o wa control. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma yeni bia na katu asem amoduma yenim fifire we wona wona senti no wo for me ami ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan ni sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu ade ye gina ehese eniyema ekotote amodini bom ede ma se woto a ehoni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edinsa wo so eye home estate and block factory afesu biem ebia wa amanone wo kana opa plot ato plot edayi plot eni echi plot eni ba bia traffic wa enu ntini efe home no efie de ye dia plot bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gira mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo branya mo bia bon so da form afenso wato plot ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skaba gusuafo na mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo ba na ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na utira ye na order bi ani ho a ene ye ma be 3-4 days you be try blog no ye ni nyina egu cars ni ye da kugu plot so na fe wa ko bi a wo gidi di say o ma ye say egu so keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho aboku pa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye be kona wo gi ye di a yetimi gina je dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa e ho enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo ho da wo de ma ye de ama han
e di amount na bibia control di amount open dan high singing room self contained double the dan bia open bia na be see your home estate for so you be do any e do we that baby because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be boss say brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number de bu asie nookrase munti ya ha ze obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ye jaba sase pa manso na ho ye manda pa ahmodin gum ye ma bro papa se bisment akum usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Kopa ya de wama moje de fusane ewe ye mu ayede na seda ye de bema no sanse abre nyina meka se oye na na doye ewo ho mayeda menim so age me se amen enye ya ho de enye ya ho fenye sika nye position ye di bi crying na emum no eye na daroma yatna se ewo KUMAWOODTV studios ayede ko adwumadi ena ebrel if you sabre ya ekosise na wotwe ebebode ene yentina absolutely. Stories making headlines in the world of showbiz, of course, around the globe. You know, and you bet to be able to also amount of with the ecoso enina. And nobody na idea what is so good come up. Because kuku na unity fe and no be and me na can say or short no if you say energy I want it I want it. All right, Piao. Yeah, quite the emphasis now. Enfama ya boafo a babia no wono mo esoyasne ema ya dijumede ebrel as the PSA enkoma odifo nana yeboa e wojapekro baba say sebie son sebie nyaado wodi hyebia na adwene mo ekano wodi hyebia no ma all yotimu nse sebie son sebie nyaado bodam ya bemo no fane beda no ewo japekro na ordinary ebe kansa onua no ama ne ho ato no enyanka emobra ekrafo nyina no wono mo eda papa bempase fomu nyina beda no na obehwe omo ama wonso no akoma ato yem for numbers na ego screen no so no na netwetwe nkomo emo bi esefata no ode bedemo so ntimi majapekrom kra na when you place a call baby obutu obi ano obeba na waba beye omo ama wonso no enije etimi ewie peye eja mawo anopokra emu ene dijumedi ebrel as a PSC biom enkoma home estate and block factory home estate and block factory say memo ason to say opa asase abosese ba ko mienu miensa bi e de asiso a fa bedan wo mo obemo asase ne bi afenso no opedan arenti opedan ato fimu e de bi wo company anase bibia opesa wo de ye no upuso wo ma homa wo mo beboa edi wanim apebi ediama blocks de ene na yenka dodo obi a wo pe no one my crowd say ono ebe ma obi irrespective of the number of and that's the piece of blocks that ope bia no wo mo edi bi ebedomo ama wo de edidwuma bia ope se wo de edi wo mo cha kwan e wo Kumasi Atinga junction ono any KUMAWOODTV na e wo dan ba kum enti from one ma homa trofo na eto ade ncheche e wo screen so no na oni omo eni nkita hode emo biara esefata no because subio me say emo bia esefata no wonom ede bedomo isu yi ni tise ya anase se bi kuskuku ni yi ni tise ya se wo to asase a e wo se wuwe wo se wo hwe enya asase de ba bia na yede mawa e wo se wo je home estate sponsor asene de ba bia de bia no kama ba bia de bia isu nto enyi mfa wo no ma isu meto emfa mframa twitwiri de emfa mese wu no ma debi ebi ede bia no wese enti pusu won ma homa trofo na eda screen so no na wone wono mo entwetwe enkomo na wo mo enye wo emo anopai adwumako mienu wei na etebiri wo musike twitwiri di aso yasne ema yediko adwumadi bro yeshimi live wo Facebook KUMAWOODTV GH live on YouTube KUMAWOODTV Samdaku's initiative Samdaku's TV so ye live ewo ho wo hwe ewo Facebook live wadaroma share like page no comment afi share because sibie wonya subscribe to your channel here I will urge you say obe subscribe na wa comment na wa like na wa share
wo subscribe nyina no na je say o like na fe no o share no na afoforo nso ensa eka na o mo nso enya bi ahwe adaroma misra wada share your Facebook friends ayetina sia wonum ebehwe nyina no yebeda wonum nyina ase fodu aluta no bo ne George Mame no munyina nyakopon enstramo brakweku nyakopon enstramo nyina se mode motive no ana se mode mo data ehwe eye Koowaa Jumedi. Those of you watching us on your television, so you better mo ase anope wo hwe ye efre Nzemaland mikro phones ma miso azonzema ma mo be holo kpala visa be mu aba hye nyame yirabe kebeba be TV na bedo home anake KUMAWOODTV na bele ne aye microphone fanti phone so wo hwe o sekuneta krade na antiquis meeting for ina no echicha wo nyina otikoko so na na pia na wonkwa so mo so amon hwe no yeda mo nyina asesa no pay television stations no edoso na mo choose na mo hwe me ni Diane edu hene nchasonko enkoma prophet Ebenezer Adakwa Yadom one Sofo Chief. Well, quickly me nkran hye sama me de emaw anapawe and say any baby what your space I have to be prayerful. Prayer eya di be na sempa ebo eya dia sebie so eya na itimi di ade nyina so obi ono ma eya na obompa ya na eye ne de aho chebrem usufre radia obejo so aho yihiem obejo so enije brem kra no sufre radia se o manage no krant na hoja obejo so sebie nyaade enkrofo bebre empa ebo ho eyo mode obi na no ene papa na kasa na eye ne de Pacho, so be a bit too point, me papa in free, that I'm modeno in crowd. Ubi on one or son of pa, Sebia son Sebia yard, Ubi downfall, and our original. Ubi shot at the moon cried near the ya. Ubi the deep crown that a yen ya. Set a fequa, a fino crown put a qua pro, a betu be no cry a ya. And Timestro say, Joanna Cracker say, and yet ye name when I'm mujan qua and ya. Lemum yeni if you were too full, and ya. Into the sense, and I will say, any pebiara was sorry, what dim pipe, and answer over pompaye, now what to Yuma, what to a warrior, what to branch and send be a song, what to baby I would do nine be secrano, Eddie, a share or body and sa. Miss Rano pa, now my mom pipe, I'm not going to make up so body and so. Waited me. The baby was soon as saying, Yano, money. Anybody be a beshamino, papa be friend, you know. And nobody be a can summer in him and your papa a family hono. The man told me, oh, yes, most of the time, that is my prayer. Mr. Swa, and I must say favor account. What do you say? Macamedia show. Already, Mr. Baby, I make a befabiano, Mammy Quina Poncha, a man in Quia money, proper mammy, and son and medru. What do you say? Would you Jumani Shera Densa? And I said, David. Edwuma ne nyodia me dem mfa ho enti me de edwuma ne besio ese mfa me ho de yam papa edwuma da bi fo edwuma ne shop ade ne nsa na ekoyia e bi kan mpacha wotemase fo awade no shop ade ne nsa be ma yeyia e bi be kan oba ne yeyia e bi kan wonu obi kra na twem plan sebie so o boyfriend no ne nyuma yeyia e bi be kan o girlfriend no ne dwuma yeyia e bi be kan o metete o mitane me dwuma yeyia maybe so akoma what so cry na me provide you will feel it, you will love it. I said on hamu asuma dream ama for back on way me mood if you say me girlfriend no ne dwuma ye ti on tete one empire so be o on pai e dey so sorry ne dwuma am my late am na pentem kofi mon ka message me anko no sankra ne sa mon pai kra man kra no enko na addition enko na school baby anko be dia grow baby just say you don't do that. Pray, okay? That's all I have for you this morning. Pray, and pray. And of course, no man ever come on. Bishop Lumba, Akwaba. Yeah, good, Diane. Ibia Koboko. Fantastic. The Radia, dear. Prayers, young Makai, no for us about Kunyum. An accident, what if you when you topa. The Father, we pray for grace. Yes. We pray for mercy. Yes. We pray for favor. Great. So, my son cannot be uncle da. A comma ya, and a quasem, comedy will be big na waja. No correct. Say grace ba, favor ba, mercy ba, no ni power bomma, ewa braba, ubomo.
Ebi obi antimi nwura no dan wura ho a na niema afesi ye di amawo fa ko obi atena nya amane no nko a wote ho a enhyira na na odi mpo ni mpo ebi obi nya nkwanhyia no utimi twam ho na wudi agoro na oyi skills na ne na mo ni nyina ye se won sabe ka sa niema me ensen anka me ya ye se na wafutu emu odu chen da de bible ewum chen da de enkranhye wum chen da de reason ne se and the onipa da sole ya de okon first ya ne phone no wa check say message aba bia ne boy bia frɛ ni kunu bi test no the business partner bi frɛ no obi de ne ka o send this kana na o check ni nyina yi a anam sa ba ya da de a sebe ya na pese gini pa da je ni ni pensusu ye boss nti no bozo ko hunu message be interested so be pese o be type bi amanipa no o da ho de ne sa bo so tama de ko aduma so na jaw pressure na o so kuku dware ube wie no na afi o ka kire osoro se meda wase e wo bambo no resopa no na ya asem foforo enti no e onipa bi asade ne se sade afun ba ye nche enso yetimanya passion tinam ke nyame de okazo otua ko betua kapa o fun ba ye nche yetimanya odo de amafun to a certain level se ye wure ntimi mfi dase ye fun da ye nche te ye ni ane ye hwehwe ba nyame ba ye nyenne ye nimsi ye nkura blem no na boy ye so ye wure timi firi nyame nte ye nipa ye nsusu ye ne ye tirimpo ne ye de ye ne ye bibi bie no ka ho awure fie bie ni ho yo beka ni wure fie bie aye bo apayo se won nan sole ma wure mfi ufun da aye na ye na wure fie awurade o se ye mompo ye da ye mmere ho edi se ye nimwe nyina na se ye ntimi nya untimi nkogina da na nimu nka nkyereze papa de ntimi ntimi mompo ana me wure fie se me bompa ye obebusa one question pese ada sole ma wure fie ufun pose wuja ni fie da obitimi ja fun wo fie etuka na onante fom duru baabi no akai se na ade bi afiri no no se dibirika no ababa ka befa but obi amompa ya ontimi nka na ho da se na me sole yi amfa me ho anhye oba ade ensentime bo timesi onipa bi ase hia yema ya nimra ye ho so ese otiwi ase na anim aduro so ko na ansa anim pai bobodi a why za tentenhuo enframa bi afa wa na de ukofa akon a wope enti na wo se mu ba ko de wutimi tu na wutintim no adaache ono so ehunu ahini a wade wukomu am ye me prefer ma wo se obefa de a ene e fa ne boss ro boss ase no ko ne ye ka hu bia betima bo obede ne awiye awrade nhia ne otie ye na ofa wasem a de ba nei na ode be ye adwuma tu hu anamo mpa bo ya aya woda na wotu ene ze metima nipa wa no ko na ya enso be ne dem as early as I think 7 kwanamada between many first one about 10:30 and I'm saying hey Again, I want 10:30. Little baby, Tambena, Miss Outwasso, that Tambena, Miss Sorry. I feel me prepare me to say, William Strow. My did I mean? I was a sorry, rather, Mamina, and away yet, no 9 bonamini auntie, and I may die. I know him, dear partners here, make us one of the diamond, not him time or tea many. Or tea many 3:45 pep and I'm so trying for you be account. I mean, about 3:45 many times. William Levy. And I'm sorry, preparation. See, so, Ayana Empire Bono, here when you call on him or baby be a farmer, and I'm a raho. Yeah. Oh, yeah, and now, Oba should see na miracle, but within a twinkle of an hour, and I said, why you sad? As I'm saying, why you sad? Why you sad? Come on, forget it. And I'm so happy. Yeah. And see Empire Bowl in here. Birthday boy. We should know our corner. Wow. We just said a question that you want to go back and go. Yes, you know, a crown home, a lady, and also the watching. Now, happy belated birthday, so you have my birthday boy. It's still a weekend night, and today I'm belated. I wish we were birthday boy, but that's so birthday mood. Beautiful, Boko, yeah. Patch your body, I don't Boko. It's a tearful, you know. River Martin, Kwaku for you. What pizza sofa? Michian and Anope, Radin Shiranipa, Brakoku, and Radinian say George Mammy, you were not there. Radin Shiro be all say in the beer. And Pibo, a year pa. Jesus started in prayer and end up in prayer. You soon I didn't know them Pibo and Shasi. Now be in so, and Pibo no deviate. Over so much as Abra Bonimono, a dean in mono. I was always didn't Shasi. Abra was sorry on Opano, would Dana say. Would I did here dear to him? No number so be now beda.
wada na se na se na otwe no anase demo ni nyina ode achew no ama bone bi anto timpai body untimi nyimfro abrabo ma ne nyi because anu kwa ne kwan abetimi ene obofo na kasa wo so ti anope uti mi na unim paibo a ma niema kechi na ma niema bebre nsu hintaw because the ma obo mpa and the months na Awurade ebie niema so kyerɛw baabi a wo se ofa ene baabi ni kwan se ofa ti onipa bia mpaibo ye ne den onipa bia ohum paibo se o mpaibo de se opa na obo bebre aye nse eku opa na be join but enye ku a opa na be join eka enipa ho da bia wo se obo mpae da wo mre ho fi se akwasinya akosi wi ase bi nsi kwa ti bompae ti wo be so ware a mpaebo wo pese otu kwan a bu se onyankopon se kwan a mpese metu e beboa me de adwuma bia pese wo ye no bu se Awurade adwuma yi e beboa me de bebre mu se Awurade ama wiye no akowie omusu ani awreho nti na no pei ye hye nkom se wo bompae a niema nyina beyi niema nyina besiso na wonso abre bia serie ene be hye wafunu ma Awurade nhyira ye nyina se message ya be besom ni ede be ye adwuma free na dey You're streaming live on Facebook, KUMAWOODTV, GH. We're live on YouTube, KUMAWOODTV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and so yeah, live and see. While you're watching us, we urge you to share so that others will be part of the program. There's a WhatsApp line on the screen. You pick it up, and then of course you drop all your messages there. We're going to read for you, and of course, latter parts of the show, like I told you earlier on, we will open the telephone lines for you so that you call and then you contribute via the stories yeah, they April so far on the show. First story they started media and they say that I see that story and tell some for and you come and it abibia tell some for abibia some for see na and I no pay the abeto you and it's a taxi driver bia or no on one yonko taxi driver say be a son say be a yan what kunu na what trinity say what they kwakoye ritual na ikopi mu wo no ade hye ewo ho mu ni chire mu se omo ho se no mu hu se eye taxi bi ejimika e ba betwe ho ewo eye hobo edwan ni mu wo mo sai into all no kwan ni mu ho no e bisa police force stop no e na we engine into mika no ordene no sa no de ka no e ko hwe fo after obo market no na enhwehwemu nyina chese na omotwa obiti e da to ka ni mu obodi edwane eni na police force no stop ma obo engine o ma konya akwanhia no ebo no na nkofo milu na etikanim bako enya kwan edwane e ma de hye ne chi bako e mo mode obronsa ekeka ne kakra oho no e no mo bo modende abanje no kopemu wo tabibia na police station e wo eye obo ho mo no oho no e na tabibia na police force e dane ne ndema eye amount of police for enti eno a e na police for mo in crime akafo e na amount of e ka bogu any ROB squad no for no bibri beka ho no mo betwi mo e wo ye obo ha mo ewo any tabibia na mfisi mo ho mo no enti dia kwanche ya chi ni na so nya ne se no taxi driver na ahochire kakra aba na fa enti no ko hu abante bi wo a kaka wo ni sempa yi ina no de ne asem me hi asem kotu ni min hon na baje ne che ne se enye sika wenye ne enye kwa enti no so betumi akwa ne de age onya ni party edeba hon abanje na o so taxi driver no we nyo bi ase ono another for taxi driver and o friend say o we ye bi e wa ye intawo mutu no say na o be fa no no one ne nko eyi ne mbra apara pa taxi driver so no oni apa okoye no kofa eye ni ya taxi driver any abanje o say ono here ni party e mo mo ko eyi no enti o mo ba no e je some eye intawo mu no o mo nya baby a o fa ha na police wa enti o mo ko bie mu e wo ye obo na bibia na ho mo bia omo tu anya e wo ho mo omo du ho na branch na ono so opeti no odi ahoma e so eye taxi driver no ko e no omi aye sa na eye di ono so pesike e so eye taxi driver ni so se ne be offer ni sense ho no so e no mo bo mo de e ku la omo de ne ko asa site o e ku kaniti e do mo kai ti ni free so no e no mo de to eye taxi na branch ni kita no ni boot e de ho omo na kwa so omo ko no e no mo ko nya kwanhia any tini PFC can ma better from adeche abomode ache ma police for akosumitu mini o ka say eye die ono say ono ye ni party no ono police party no
no so here sika fa ha na police wa nti o mo ko bie mu e wo ye obo na bibia na ho mo bia bia o mo tu anya e wo ho mo o mo du ho na branch na no Bishop Enyum bi na abesi mitim. to na be he. Asini aminku atiasefo yakwa o. Enye wo na wa yehio atum bi na ye wosa. Se wo ye nhira badia asema waka no eno ana bebem. O bintumi say ni ejo ni ami ehira no da biara da. Yo nya mi ehira no na we shira. Sana asemnetie. You be one, I'm yes to a certain level that I will be woke around more yen born there was some one to mapa. And then more solitiano, a time for a moon penny, a bay do more protitian, and that will be woono, or someone in Timmy Guasi and San Woe. The Ungophobia Musha soon to a certain level say, Woompa, and then a time fool. For example, Samson, yes, Uncle Fulibia. A radish Samson home come to us, I will ban out, but obey your banana and obey Jenny through an akumu. As I brand a moon for you wine can it trini, that you are the no. Samson was a shanet on a bra boss into obey your branea. Some fans and Kagana in any and Tokana Samson, sorry, with your mamma America for you, I'm Robabu, Bekumina. Oba yet time for my Samson, Banabra Bumba, the other and it trini. Never cut that Kurama Samson, you know. Obopulem, a day be assessor, and a time for a channel where she was also. Send Munyam show na share me, my sword and I am, sir. Nemo some kwame wudie mamitri ni fa memfonso wachame na mamitri ni kakra bi na ahode ne mra bi na me matamfo nyina nwu na Samson frere ade se Samson frere ade ka che Awurade Nyankopon afei me na hyeme den prakupe yara na mentoma ni mienu yiso prako awo Filistifo so na Samson so mfimfini adum mienu adum na mfimfini mienu no so mu den no de nsani fa baako eso baako no de bonkum so baako na Samson kan se mekra ne Filistifo ni ngu mekra oni Filistifo no enwu no de ahoden nyina ofise o mo na ye matamfo ano de na ho de nyina na fie ni nyina dwirigu asafo ni oman na wo ni nyina no so edwiriku asafo ni oman na wo ni nyina so na awufu a oman a wo ye no na awufu a mu ye no edoso sene edoso mposene wona no wo nkwam wona onya nkwa Judges 16 verse 20 na tamfo atino omde ade atutu nani omde na bopirem omudi ne ho fewo the time of nanim guasie mu mpo no Awurade hye na nimunya mone na tamfo wi abrante ni hire di na ti so na wanwene ntem nene na abo omutiri so no ese wakwachi obi akum no wadoje aposifo nyina ekọ but nyame o security personnel bi onye bribe yentimi so na oje no ono na katuja bi na sunidi nti o mpe bribe bi agi woni pa bi anchen ohwe omatiko saa wasoro na movie ne ye ne fe unza adaba fo ya tra police fo o ma droge custom o muze police bo matani akofa ba ifufro na osima wie na me dan mumne nkom odi ya no osema bo odi ne de yakowia o amma hebo nkum obi amai ni fo obi amai manim obi amechi yesi yawia machi nso o na agina ho nti obi ani ho na emum soro na ahwe soro ho ono de yemfa bibia nsie no dupa yam report ye ho ma ne preko no hu si yawia de no no hunu ni obeye danse ebeko iko obi ahu ye ono de wo hu ye fina maame na wosi agu no ene sade obetuma ya so obeko nipa kro fie di ade na command se come de me kam kofo aduan ni bi ba me be ya kamasem bi je wade na ba me bi akodidi ama ye bi nkodidi nyame hwe ba bia dan tibisi ade oni pay ye bi ade ye ko kama will pay you back hwe dia hema ya ma modika hema isi dia sa molika metan wo ye madam fo so me mpewasem nti ye be kudu wa sense aduan so a hene ho asempa no asi hema mfie hene wa sempa si wo hema mfie na ne tintin so e ba safa duonum na tintin so aba na so na e ba safa duonum na hene no se ana hene se munko sene ne wo so munko no hema ya mumpeli ye mo pesa mo sene munko sene wo so na wo sene hema dua osiesie ma Mordekai no so na fa ye ko se hema edua no so dua na nko se Mordekai nko wu wo so no hene bufu ano joy na ye ko sene so ema hene bufu ano joy to bia ne awususu manipa no ano ne ba wa brabom adoje kwa na Kristo adaneka no wanya accident yankobo no yankobo ni peti na da wukuro yi
se nipa na nya mobo ni yeso ni mu kaku ya de na kohyem na ni mahinta se me wa se mo police for mo antima anchi obi na osoro arrest nipa no man sam fa no kura nto ba bi da osoro arrest mo nso great yes ono na achi ade ne se enye mo de mu hu no mo bu mani guso a me de ma che no because o man bi e kamboje di bim go no o man ni di for awurade anim nti wa ya sa ade a o se me man hu so di for na awurade a che no no de mani di amam se mo ye police for na nko betu amasere ni isi o mawu sa nya me chi nipa but o che o mo se me nko me de mo bre mo police for man ti man chi o mu na me hwe ne amobaye o mto to so hwe mu ko du de ye police commander ye police panyini a wo peska a we no be no foolish case ye judge a we jail we go kwa 2 years 3 years na wa de awurade de be ye wo nso go anya nwanwa so obi agotwa ni pati kwa no bia ko ni accident na anu ya no bi lodu wi police ni onso de kwa no nyame man ni accident o yiwi ni nyina gu form se be ye be hunu na deja it is a ankofo mo tro mo na mo se mo de mra no be hye mo nsa bi ko mo ye panyini bi ba sika wo mo ho na mo nni ni yi a ni o ma mo kire no no ono abeba bedi asem na di ne foforo na this time the obedi the police ni be fra e bia na akoye nkwanhia bi no kum nyina wasua de wapire ho Awurade busa ken se ehe na unu ya ebe o unia ebe ehe no no se eno se me na me hwere me nia no so Awurade kwashi be na abuza no minia ebe me na me no so ana no se die na waye was die na waye unu ya ni moja etiam me die minim nia waye da e kum no wakum unia na ni moja etiam frɛw efre mi fri asase so efre asase ya na fe wa dome we fri asase every asase ano na sa wodo asase a na wodo asase a enkoso ma no ba ene ma enobaye no emma Genesis 4 obi ho mo boni nti odua de yakora nso ye boni nti obi adwuma nipa nwuram ofo bi wo mo boni nti no so okura sika kura ne nipa ti na tam de abususam na esusu no ebi so wo sika so sam ye ka fo mo mani mo nyam hye adwene ne se de esi tu ana mo nti ye ka che ya posifo no nyame atwe mo awie we nyam na mkoche wo mo to mo mfa ni die nto ho na ne sefata ade ye se obi ansan me nkum saafo no tie ni bibia aka na emum ne ye ka tro mo ne se mo mfa mra etiase ni wo na ehunu akire ma no kame hu ye mum ye nku mo na perfect idea bi obetima sesa ba wakum obi de ade o ba ye mfa ne sa it goes a punishment bi te se mo de na boka to ne de nka ye nice no kwa de no de ye na sa de ye nku bi na nka da no de ye da yan oh e ya beko na no unwe na no abobo ya afo bi chi obi wo ayi o mu twi ne din beduro ye mu nyina hu go forces etume sra de akwahye wo kwan nim se be ba besi wo na watwi obi firi ha ahojoro na bad kwa koduro aduma ne ye be ye ne bi ni no obani yas kwa ne kon na de ye friend boni biem ko talwe na abobo na ayo na hudidi kura he ni etu ko talwe si epeja wutini se no mofom ni ejabodi na aka nyina na bomo omutunu na ne to anka huridi top speed pa from Atinga Junction to Central uduru ha ne de wasi run about so matmako so apepre nom de asrawo ni egu hankof na ate run about ne so anopatu animre afa owi ade yenyelu 2 weeks pe na be se ni pa we ne kon be do ade friend boni biema serewo ofa awasi pe bibisi enko mo kura enwuro mo widie mo hunu se onza te sa oba okrokro ne pa na da kro watia na mana ka no obozo peso no ya akakura okasa no peso obefi ko wozu so betima ya ne sa bi na we tie mama bibia wuro ni panum kakra obi ba sa amre oto aduane ma ne ma medie otiti ne mo wurem so wo mpro wa wale o on na he o mo obi wa busua nye on na wurezi wo mo hwe ni nuanom odi one day page ne kra free ne nsam ada me kanse ya na pia busua pam ya busua bi o mo yale they will come to the police station abes kata wo nyina yi nko apie akum am ye de busua ne betuma ye mfo o montum they don't care there was some family bi wa o mun tolerate sa na ma wi ye okuro bi wo ha o mun tolerate se me kuro mu go so memu din kwasi asem se ya enne de o ma jundi they will come there straight police station wono abepi no mko police for no kura bi edu ko membia onim se ombufu no mo ba ye nyina no anka wa beto widiem ba boys na ya de so mkoto o mo mu ni peti o manku o iko ba za kran ke hunu no kura wum e fam ba bi so ham kakra se police de nya kodi ni nsem aya hwie nye yi nti aja anka min tufu sa de bat
abrabo de o hwe onipa moja gu nipa bi o hwe nipa moja gu nipa nsa so ana onam be hwe ni moja gu afise nyankopon so ban so no ye nipa ame na eka onyame Genesis 9 don de azan ko mo chi wo mo na anom so de akeka wo mo na nka kinkire na nka bibia nso ja oman ne mra se ye ntwa nyame mra mtima mini we ka Anyway, so we are live on Facebook, KUMAWOODTV, GH live on YouTube, KUMAWOODTV, Samdaku's initiative, Samdaku's TV. Keep on, dropping your messages. Main fact, second story na and so and fa my mom. Ababawa a friend Anita no did Juma or Love FM. No about Bontabe Casa say for the past 17 years or year a Juma or multimedia. Kumasi Love FM no. Ultimately say she cannot even boast of a car. Na way at about Bontin. Na man for say like seriously 17 years when you're here and free home. Okay, anything that we jay young call na you Zika de me nyebi meka na kwa me ma fa radio nyeska unim baby ametina afa kwa nti ma nye o rabeto me de hwa ba ma wotimi anya we and be approaching be I never even got a car from multimedia. It's something I have to say. Wait, because oh ya talk a chow you talk a chow no debi when yes council it won't to me nyeska bi am yambashim Zika de me nyebi meka na kwa me ma fa radio nyeska unim baby ametina afa kwa nti ma nye o rabeto me de hwa ba ma wotimi anya we and be approaching be I never even got a car from multimedia. It's something I have to say. Wait, because oh ya talk a chow you talk a chow no debi when yes council it won't to me nyeska bi am yambashim Zika de me nyebi meka na kwa me ma fa radio nyeska unim baby ametina afa kwa nti ma nye o na awade nyango bonjira no ni obi a na etoka ache na setena obaye mu onti asiesa Colossians 3:23 say adwuma bia moye no adwuma bia woye no mumfiri okra mu nye yemfiri okra mu na yenye se mo yema urade se yema urade na mo nyama nipa yenya manipa se munim se efrise yenim se urade nsem na benya apejade se akatia na Kristo Yesu na mo so Kristo Yesu na yesu no bia oye de entine obia obeye ne oye ya entine oye so akatia na nipa nim hwedim nti adwuma bi onipa ye bi ehwe otrim se oyema urade a onfo ni nto ne obi betima ya ma so tudo bi ameka se ura adwuma mu ne nya no ka katua na asese na magia fa hwe otim se no na ade toka ma ho fa hwe omu se no na ade sifie na urade ye wadom na anya adwuma ura bi a wodwene kwa akire na ompe ono nko aho a isika baboro so no hu se wo bre bi a otimi kai wo se je proto yi de kai na dem na so kra mra ho agohia sabeta frache adwuma ura akwasi ampafo ni bia sebe abraboni omani so mo po mo nko ane omu fie yie no a ono anim se waso abapa asa wo bedi aba no so mfa so de obeka to se mitua ne ka oncheke a onim se uye nipa sa akatua de ma wo no sebe ni fie nkrama akra top money a month eso chen no enso ye okay nya wo he ne nkrama akra otua ne ka chen wo ye waka no enso ye okay ya dani dura o se na se wo se mo anya ne etene mfiri me so nko didaya ma men common on fan to nchen e favor wanya bi adwuma yeyem ni obi a ne e ba beto no odi ase aha ni obi a ne eto no ne atem sika ne akone ho na no metre ba ko bi de obi de 7 billion ato ne tiri so obi nso asifie ama no na o se bosumi otua nka 200 million ohunu ne a wo nkompo obi so tena adwuma ma tena yemfa 50 cedi ma da se di 50 ne firi ha na sebe na wure mpo akekere ne ho edi wiase abrabo e bia nye wona awurade peso ode wu nhira fa odi ase nti sa nkomo no de mesre no oye interview a onyi mfirim na onya asumdie ma ne kra aha because also offer over her no I'm not defending her yeah but me misa over her no na woni obi ye adwuma na woni ne ye no wo mo awom no anase bi a me fa se ye mienu ye adwuma ba ko okumawood ha that Samdaku so be hwe no
na watoka na wa brand no ebia of a Lumba fans so na wutim na ọkọ na oba na ebia Diana wote hei woni de ye ntobi embra na nti be ka se bia of a KUMAWOOD of a Lumba fans na wutimo wona wutwe ye behwe no na ye de tete nkakra abeye wo de a na atim na fe mi de memetia ye ntobi maame ebia meke makatua na na ye de maame ebia ebedu birthday na ya to party amount for example example na me chere no hard feelings na ebia me de metia ebedu me birthday kra ye nka se cake mpo ana to fi mpo da ya anje enti se onua no te hɔ a obewun se edu me birthday de adwuma wura kra nka se menje cake mpo no won se hosting kra mi hosting mpo na nije ho edu of a birthday and already my birthday de ya sheda kra no ma ato party ama ne se ye media mi ye nipa wo ye nipa wo kra ne ma dan ya ne anya ma ka se sa se nyi mu ede wo ho nti me na me wo mitirim enti ababa we bia wo be he no when I want to be real let's look at multimedia for instance Love FM wo be he no na drive time ebia ya toka ne ya brand ne bia for example apuzo team ebia the diary ya toka na David Akwete otim ebia me can take the segment ebia insura mama fi program event obra na ka na enam but ebia metropolitan mix na ababa we hosti here no I have worked with multimedia before Anita took over from me I didn't play metropolitan mix I was playing Love Slow Jam so Bobo Love Slow Jam and Sana Obebo Metro Mix nti we are in the same 17 years in na ya adwuma na abehwe no na wetu enu ko no ono ne de oni bisa no oni the right to feel say see yi mu ana then I know the question we bisa no na menye nto from say ne nyina ye ntiase edikia ka to say obi a woni favor ne shebro de basa asi ntunya wura favor na nto no so unya wura adwuma mbia ye ka akatuasem unya wiye no na ye wodia saa ne ye bobo so nyina ye adwuma wura decision si obe wura mu no iwuro ni ye de ma watime pray ni ye e de dom be hema yi no tidie na me ya ma na ni age na boost ni mo na ne ontimi nya ne de ye so ahye so se me ye ni ye be ye se ya ma me edi so ono dwene saa na okoye wie na wo de na ntimi anchensi wo mu da onsentimi nka ene ye baako se bia make no ebia for example ye you see aye ho ebia make we de o ma nkrofo be hwe show but ebia me de me ma nkrofo me show no okay ene ye baako ene ye timi yo so che obi ade ye nche obi ade okay for example so obi betena bi ye bibi ma obi enye bibi ma no ne de ketewa bi owo no adwuma wura na owo bi ne ye ade a wo de support say emfan say birthday di ade emfatu kra na emante ase ye adwuma wura birthday aduru obi fra na wehye no papa awrade nyankopon nhira wontra wa hyem no onye okase obi nso fra na wehye no papa awrade nyankopon nhira wontra na hyem nya nkase say nipa mienu nyina ade akatua pe bo de na katua ketua bi ni to cake bi surprise adwuma wura no ni oka ho ye radio man anto cake ndi say adwuma wura no say omu nyina ade aduru so no wokoye a ho na free say wo ye adwuma wura obeya de ama no cake man no obeya de ama no yes edikwa ye fasu create ayonko fanso so ka ho eduru nipa ne bibia wo ye den ne ma no say na ne nipa ne nante ndi boza ye kam da ne tim ndi na nkofo bi si obi ye papa no ha omu yusu no edu oto obi a papa ni nto zo pese otua nipa kro so ka na onso hunu says onso dwene ne ho na aboa na bibi ekọ wa ye mu bi wa ya nda bia ye nibi da bia ye nibi ye to ya dwene ho enti ye fa ne say we ne de na anso mu ani nti na ya asam no that's what I want to so yes anso timisi sa edi ye bibi bebire ne wom na se ye beto ama ye nto ma nya force o ye adwuma bo o de na no ye ne ye create na mfo wa abonten mo adwuma nso afoforo ni no mo nche wade wa obetima to abra adwuma wura nto ma wo. Of course, when I take Anita for instance, Anita was okay. Anita said yes, so you want to talk man, no so no take him. Me tie for multimedia for your mama can't trim. Me be you ma Kumasi for your mama can't trim. Me and I'm told me can't trim. And he said, obi me no obi adwuma e wo Kumasi for na me ti me came wa na me ho ye wo hia ene wo na opo wu ene e be so amwa wu enye o rap obwate ne to ma me amra de be fa me wan to bi ama me me ba KUMAWOOD na me ti me came and he said me ba KUMAWOOD
na se bi so me hu ye wo chi se me twi car eno no wo na wo bre danya asem na and what I want to say is that edu mre bi a ye free be say motivating somebody and tinka senior company ni hu say apuza ye adwuma ho ache. I want to be real. Apuza ye adwuma ho multimedia ache. Nti ama no sportage o team ya brand no we adwuma ache no. Ono so ye adwuma ho ache nti aden na moya mafo na moanya mo no. Dan ya yentimi hunu se wo ye che nti na de ama no. Bibi wom. Wa ya che ni nyina no mfaso obi aba. Okay. Sa no mo hwe no nom de achichade no. Je bia ne de no ache ba mfaso ama. Mfaso ma so ma wo mo tuo mo no. Ana yi mfaso fi obi wo ye adwuma mu ade. Ubehunu wa nice obeyi adwuma mo so ye o disrespect it is happening no better na kana kuma mo di ho adanse akura wotu asem na nti obia ne de a sabita fracture de nam wiese me eche ni bibi obi wa sa favor na oni bibi ase oba utimi nyire yes so I need to take it say be a favor na antono simple nyame ya adon wa ya ma it is anya yi na de ma wo ko eyo mo na aye why na ye FM na ye na nye hwe oh why enya FM no FM ti say de wo kan wo ya adwuma wo feeder dem Royal TV for man talk ama Royal for hu say wo kra wa amoa wo ene ye pam go di ama enti bia wo ba ha no ene Royal Sam da ku say okay fine Royal for anya ama nti okay me de me ya de amane ni ono so nya ma me enti oh da bia bobo me wo ho no anya ama me me ba ye ma me ka me kwa di je me kwa ba ya to party amount favor ba me party nya TV na TV enfa sa ye mfato ndi no enko ne sa de ete oti ase eyo obi a odi the birthday me dream me ho surprise no na surprise simple okay ti me fa ne say ha de yentoy Royal TV yanta ma me kwa de hwe yento ma me eno nche se me hu se dan yan tima me se me ko yente ayade hwe wa no mo de sunyafo bi ba sekresu ya tamu so munji o ma meto ye ho enti eno ade na o so fili nso mba mu nya bibi abeka se ama mfaso obi abenti ne de amo mo adwuma wura na manager no wade a wodwini ndi otu sa na mo no uye nipa ye mfa no nhye mu dwene se ti ma de fa sanhye no me bodwuma de minim se dan asebo one day na adwuma de bia me de na kra na so chen ne de amo mo no tu wo so na de ka e mistake e bia wo se nka 17 years awo kan e bia papa ni dream se obese won di ojao obese wunyini mu adwuma no ntimi nya no na odi fie bia na aka bia ka won se je na fe fo abere wa bokọ tram je wa home obia wo bia ni hia betima pie ba wuni ade ntimi ntwan ebi ni se bia wan twen bia question na wo ya adwuma wunwi wonyare ye tua akaso da bia da wudidi nti sa ne onya abotre na bibi sa akọ so na omo asa na se nkra bi ba wa nya ne se wa o de letter ko na nkra ba sa da de we de ebe se me mama ho ba bia 6 months ibireki adwuma kwatena fie adwuma home kakra bia kono abeto ne body 6 months na prepare bia bodwa se ye nua ba ni ayede o se wo ko amena ka se bia ho ani mu awunya ndi no one day pe na de letter to the magai na kwatena fie eno no mo nse better ya okora o mfi baby aye ne sanko be na so prepare obi ahye woni ade ti wo to ne bo ma no aye bibi kama no de ama me nyini sa adwe no eni obi wa me anyene obi ho no mo nse so ahuni se se yesi nke ye de be ma ka ye hye wo afọkọ ebesi usu a enka ye hye wo ma enti what on ti se nka obe ya amana mbe ya amana enti nko wo mo anya ye adwuma bi obi aja ya bonza adwuma ba se ka me top plot kra man me ye ma me ye ma dwen se but one ye enti na ma ye go in this way I'm not supporting Anita ba me be bampanimfo ne ho okay na me no ma be di nkomo anso me Anita dey ni base I'm not supporting Anita because obi wa obeka say ebia wo ye adwuma ni bi nti no we de wo ho shame but me de me ho be shame because edru mre bia eya na we are not motivated enough so we are not motivated enough but obi ti abonti a ohun ni say we okay o na why acho nti ujaya na mo pe ha ena nche no wadwa na fia ena danganzo ayale watna media so sa oni gapo ena ntna fa ako ba wo na otifie no you don't know what we go through enura mitu safu we na metu no hanso e wo se mituo makase adwuma nyina mo mzika Zoom lion na media yezi gesha papa unya sika kasie wo mu no na nam sa captain mo yi sports fuyi you go on sa kwa mi se fa kan mo ne de ende obe mi se pam
ba pa sa ne ne na ma ye ba idie ye sika sua papa yanso na obi a bibi ha obi a ye na ode to yanim ofa wo nwachiro kra na opebosi akra wadwura kra no omma wo obema akra obe bresa sometimes these things me kai so for me ntwamu na me ya adwuma me enu na adwuma no me ho kyere me enti me ko me pani ni ho na me ka chen say baba we dey me sere won ka me hia mo say enti wadaroma ka boa me kakra ti me ka kyere no e na o say no adwuma we no we na ka kyere adwuma wura we ye o adwuma pani o wa refer me say me ka kyere ba ko no na am say oh papa wadaroma we dey ko tojogu for mo e ma bu fu mi o me sere o ho de yes me pese me de obi a we osu ana ni suo me ka kyere no e ye wo na pese me de me ka kyere waso mi mu fiti mretenten tene minya baabi nkwa e kwam de me a onko ana mitime frew enti minim se ho nanso mi so ne na mi buko to nyina mi so ne na mi minim so pa asa me ka bia na maka ma bia no wa fanse bia akosu aka de yenka nanso pa mi so ho de me pese me de meko o hwe manim sa na o se sorry you see mi huni se eho me kwa unya minya me di ka kra bo na mani mpo bishop me friend na fe kwa later na me friend no for later no kra fe kra de na me ye ma dwen se me kra me friend bi obema wan ko no kra be fro bi sa say akosi sen so enti mi huni se ade no help cannot come from there enti de me huni se ade metime nya ne se boso be so no de market aye de amame nanso akatua no kra de be mame no me hwe sabie so adwuma ni bi enu data me to na a day me di ye adwuma sika no kra ni kwanse me ye so my you say me ye nisa you see so sometimes we are not motivated enough and also your idea a bua bem like my happiness to work as a way idea you motivate you as a yam fa ho as a wom say obeka say twen e bi amre no so a ben so saka mutimi ya ne ntam ketenkete a me no twempna wonya de ma mi wunsa wo pemi wonya de asem de mi kumi ho ma wunsa medo bi odo bia ma yi na di a kire oba de wo shoki to bia na wo chinsa bi ase how will I feel to won say me ye bi am se de bi ase se bi wo wunsa majimi kakra ti mi nye bi ana bishop anu so ni de oni ana tie no me be badwuma wurafo ne so ba ya na ye obi ho a obi adwuma no adwuma no wodini to be any say de wodi na wosika enso na ka wo bo no so no akora kire mu atiro ya nya wodi no wodi o so ogu adwuma no ko wonya income bia mfai wodi ne ho na ewe so wonti eba ne sa no sa afo no hu homo a wa hu o consider na te say multimedia o kan sika de for media mu de omtimi nka so mo ho kire omo omo so nim omo reason a omo de ya ne omo ye that trust me sometimes in Fred Mawura ono akora timi bo wudin ono so wo bro yenya de ma no o tobo ono de ono kura de manager de no o ono kura de nyabotre kura ana no nyo ono na ka kira yi sese e ka no kura nka adwuma na gu awo pi adwuma wa bia so te so mpere adwuma ya emma o di ase bia tu ICB omo so timi ya ma adwuma wura no be ya kwase ada achen so dan kenye ntirim po no da de no to nkyia mesra adwuma wura bia se media adwuma na edene ye mu bi de ni panya ya nkoma boyetuo ni panya nkoma wo yese kan ndi so bi di dwuma bi se wo TV radio na ekosoro na wo hunu se de mfaso oba sa wo surprise na braba manimu aye du sabe awudi fo kro mukum ni pasanto mo ka wo demo nanka etimbo mo pa mo hia ka wo demo mo san ko ko be hia V8 be hia tunu bi wo wura si on matented do onim ne onso be yi onim ni pa tim wo ze hu abono wato na mfom ana woto ya yiviti bi mu no ayi otu na ni hwe ya na atim hwe yin nkwa na watiko awukoi eza akọ ye twen amene du amene mu na ya kana to amene nim enti no ye basra nipa wuhia nipa enti na zebi nipa ho it is obi bua na sikari da wakanso bebre no mfanya gidi mpa
enso opani anamo broni ana ohiani a ofiri unuani ana oho wasase ana ukrom eda oye adwuma na mano apade na mo owia nkoto na pa efise odihia ntino odeni atoso wonso enfre wade entia basa obesu ofre wade atia na ne obone na ne bone ama wo bebrebi o ma ye bone akatua kura besunsu obetua bedi akonia ba mo age bosia send ode ma na de atia bosia wankasa wotimi ntoprot so sometimes ya adwuma ya bo adwuma kuma se mini prot ya bo adwuma sika ne ba na de han dan go be awotin wentua nya 9000 nya 10000 2 years per 2 years edubo so je ye bo ano na de 12000 13000 ubo se won san sha finance no udi tua water be wan don't timi so grassy council so tua so but you have a lot of people out there and ajuma ephobia omu kres kan mbetuma dan no hye sa akwan so but ye hunu ne ha omo dia sra wade say o ma ye favor ni bi ayesu yen sentimi nka sa enhira ni bi da ya ye kura no netu ya hefo nsofo na no president Kufuor kan se mi me ba udan president Kufuor say first ya me ye president no so ye president no se pressure ba ne so o man ni nyina complain a so obenya abufu aka kasafin de owura ne dem no so TV no ha eja ko no dia reflection man yeah no man bona edu ohunu se eja ko so bua ne sa akwan ne so frɛ ne bo na baso enti ya hefo na da bia we love you ofre tawachi dan ya mo bo aduma me ya mesere because ukwahye afiase ase ani ba omma obedidi wate omma saafo na na besa he program aye kasi ya cho ofre no kwa ba ku mienu ba ku ye be kasi ya cho enti me ye aduma me nya in favor of them me nya ne saakura wo de ye wo de na ase ye da fine ko wanim ba se me ye ne wo bo beto yem se wunti na da bi me ye ne osoro pese ye nye na maka kire be ye o ya fine en ko ye twem ye be ka me ne osoro nko a. Then you have a lot of billionaires out there. As a billionaires, you show no pebia, show you be man tea and communio okay. In fact, a do see a program no more. You won't come to Kotanakam, so you'll be under statue. A so camera, a lot of politicians who follow programming are him for Yantiana, he take it to Abby, the Mahania, you know, be free mention. They all watch the program. Sabata flat on the dancers, see, I know program, not true more. Bet my friend 1 day's offer. Oh boy, Juma Dayan. No boy, Juma, the idea now so abonane. What you say? They will not do it. Forget. It is a bonus. They are also waiting for the right. Any panwa say a foot on them, mamma go be grania mamma. As some number, the first one can be Bia also a genidia. Because some bit of ratter, sometimes near Juma from one or so here. Well, we young for so free Nipan Subiano or so ye. I could be a young and a mamma and a papanqua. Otimi kasa me mama nua ni no akɔhwɛ no saa na abrabɔne tie ye ka kyom ne sɛ usu obi na wa abɔnten na wo hwɛ a onso surprise ni para abrabɔ bi sabi alternative su bi na radio su no wɔka sɛ asikani asomasi na nam no so menya aka me da afie bi mu a sabi wonso woni monyam hwɛ ni anso bɛ ye ni wiase na bi no no tie bɛ srɛ sɛ adwuma we ne nya da saa dina mu wo ma mo po bi asa bo zu agyae I'm saying, because no channel. I don't know about that. What you trying to you? Yes. No, come on, advert, man. No, media. Obi so dia dane tro ne ntia wodi tro ne se wo kan no kro nya he yes into be dia ezi mi nya he na mi hiti ze zi anya sofo mi ni so obe kan mo amedi atama bo are so mo nsa niska every month on be pedan kra ma se gitinam it is wonni nya me sunsuma you rather choose ankofo mi no na wo de bia at media na wo komo mo obe bia na obe komo mo no de aye ni yi no ko ne ba bi because wo ya ne french mo nya he de be sra dwuma wurafo ye viewers mo hwe ye ni asanso asre yen aye ho nso se yen toto ne ma yiye ayentimi nkokode nko yen na dan sebo a amfo mu nyina so nyame betuma ya amaye efom bia so so ye nyame nhyehyeye me de sila no meka che dwuma wurafo no se bia nya do mo na mema na kwa mo the more because me meka bia I'm not supporting Anita but that is what she's saying is right, it's true. Edrum rebia munya mo bia na enye fe adwuma rat adwuma obi peska high dan kra be catch no kra ofi enti nipa wanya baabi an fanity antoa obe dan sorry wa be wadwuma maw but you claim so your worker sebi wo mu say mutua ye ka de na so edrum rebia wo mu need support help us
anya sa na won kwa be ya wade ana no abeta na we host no sign offer no sign can no sign say no sign you know we are not saying but a very pathetic obi also catch me 4 months before 5 months before 6 months before and also but you see motivate us so that we will be happy to work for you. I was say catch them both of us are doing ourselves favor and see I was say you can't Anita forget it if they didn't do it for you by God's grace. Yesterday I think I'm chain but when your glass was up mine was up as well but I saw you and see make sure I'm saying Anita you didn't chain me and I was happy but I couldn't talk to you because you need to roll up. Yeah, Nyakopon kan ho na oman kwatente. Enjoy your life wherever that you are. You go commercial break. You be so Abba, stay with us. Any D4 na ya boy you for bada what is a war for lumba the table di ono ena na mebe mo akọ na okotie na numa asem simape na wo hu se ope baby pa ope D4 bi de ho akobata no a ye D4 mu ahodo ni mo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wa ha ena ya ba hawo de hu ni nyina mo borofo oni bie abana basa so na eni di se me wo se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wa mo dinane adi ko si se wo be nya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wore so niam a wo ye buraje ne entiase so ko so na wo bere bia kompai body a e ga pekrum ene e wo se wo ko adidi se be wo musa bo sumi bia ye all 91 te bia wo hwe bia wo tuma prepare na wa baby bo sumi bia ifia da to so bi ni no ye no na fa number na egu afidie ni so na fira papa yenko ne ho odifo no etire na dum kasa ketua na bo sa wo tena dum kasa mpa wo bo ebe to yom yenko he ne mra ya sabi na ye bo a odifo abuofo ba no japeku adum nyame de ma yo kwa wo se yemfa nchapa media biduma media ne se me nyame som ne besofudie nyina mo se mehwe nyanka misia mo wo fo ana mehwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo num na wuti na wo me wo ba ni nyegidie se Obama na say one ka say no problem na dey dey e be sofo chidi ni mo a so kristo ni kase obi o dey wo a wo hwa me no wo a wo hwa me ni sisi a wo na wo na me na wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie mu so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem ni se wo be ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo be tena e dia ni wo be die wo die wo ni hweku am so de bra ani achi ni bo modia ba na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase me number wo hwe me kira ko ade me nyam ye 0243 356583 bra na be du ha wo hu nyame ani mu nyam ene ne kase amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. A power bubuano. A big biara sabi opesa umre fee. Now fi uma boss say bi. Na who say yes, I'm part. This me fee no. A home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebumen say so bonkum ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma obabi. Ebia na oni adaje. Ebia wa no ne o akontrum. O prefia yesie wi ato because when you be a near Uba be see a home for so ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem ai bo so djuma ye ni bia na katua asem e mod ma nim fifire we wona ne senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu adie die ye gina ebe se enye me okoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na ba de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afesu biem ebia wa amanone o Ghana opra product top product dey product eni echi product ni ba bia traffic wa
ɛno nti ne ɛfiri home no efie ne yɛ dia brought bia wo pɛ wa santimemu ɛne nkura atwa mo ahyia deɛ ɛbɛntom ne aboa wo na yama wo nsa aka bi yɛ dia ɛfɛ ne sɛ yɛ sɛ gyina mo hene ne yɛ list bi bia de ma asase kakraka yɛ mitwa kyerɛ ne nyinaa asase kakraka ne nyinaa ɛda tech ɛyɛ tech kumase tech ɛyɛ tech area ɛyɛ ne wɔ brania mo bia bɔ nso da fam afei nso wato brought ne bi o amaname wotumi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogi ni di wodi sika ba busuafo na mbodi enamfo apawa wo fami gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bi ani ho a ene ye ma be 3-4 days you be try blog no ye ni nyina egu cars mu ye da kugu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni e be ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa e ho enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi person nkofo na han uni ba bi de fa fabra e bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain double the time bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di wani brefie be bosese brefie be transas brefie e be hand na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya ha ze obi e di nsakoso obi e di ne dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye ma da pa amodin wo ya ma bro papa sabi cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsakoso makra ba this is the nation's uncle of Bishop Lumba. He has been in our family. O man no krasa wom. To me bon ko bini fi anu mo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Yan ka no kura nche nipa. O ba mpanyin ya mfonso aka no kura kire no. Sa na minister ya mfonso wo hia no kura. Na nanom ahemfo police fo soldier obi bia o fa kura me ye bone me hia no kura. Bo me na yan ka no kura wo man mu. Afa kwa ba. Ya ko. E se we bai afa de mo se. Jade ya to kwabena. Asa be when you respect be am na o kan fon che no etim beto ya kolodu won so agi the same for say Ghana politics football awade nsani ka da bi am ka jom se mo mu ni asofo na chi de ni abe professor no ni wonwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yes akaka home e yes ye ama wo so wati make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosifiada na be live on KUMAWOODTV. You should be live on Facebook KUMAWOODTV GH, live on YouTube KUMAWOODTV. Sam Dakus initiative, Sam Dakus TV. So yeah, live ho. But keep sharing na afufron so ensa enkebi na omo share. Me test or me de bro anopa we any say private car bia wotimu say sebie son sebie nyado nkragum I stand to be corrected na wotimu so kra speed pa na ode kano akoshe drinking spot bia amasisi no nkra ne bebre e prepare na bebre I guess or I think say be crash from kwa ye hwe video na e bra bibiare akoso accident ene ye rush here meaning ye go futu na ere buy tie buy no na kan say drinking sport ni ne rush na ngwa ne kola mi ni wo fo mo maka na ere kan afọ musu ba ko eri ni ina ba ko de bu mo ere etwa ma dumpini ye de epipi ba ko si de shi anga ba ko ni wewu ndu am fa no ko clinic wewu o mo ye ni pa mi no mo ka no bi ne ere so bi semo ase ano ye instrument rese si a ti so mo pedaka na se use obi semo na so obi semo no ne na mo no so we plan any way to say twa nti o ma pra pa o ma pra nipa no the speed dodo aden ayo mo kaka mo ntobo ko breku ewie na misi breku ameba obra kire no na Toyota Corolla
ebesa me ho na mreka ode no na ekwan no enye no ese me frɛ police fo e wo kwan so a omaye mount barrier no enti me frɛ ya na mensa anka omubia na mo abra me twemu akobreko no na barrier no wo ho enti na me ogidie se ko du ho a barrier no be stop no na omo caution no na me so me frɛ senka se omo fire enka no ma caution driver because me bihu no na eni soso enti me du ho no na barrier no omo yefri ho police ni bia eni ho less than 5 minutes amidu obra kire no na ka na me kana sem no akogua provision store no ewo kwan ho de ba nya kwan ho bebre ezan se emu twe kakra etika no wifa etwifa abofran ba akoso ena se wo emu bi speed na ode no ano ode ebu block no esen ko wi a drinking spot bi ena ne so eka abofra no eti meka sei yawo ho ana eba se no ene ye number polyclinic adia mintumrika na me mehwe me bai no asam no kre wo hwe enan no sania esia ye no kra na e asefem no ese me frɛ police fo e wo kwan so a omaye mount barrier no eti me frɛ ya over speeding akofa ba no no bishop dan panyini se ntam ye ble so ye je tomre bia nipa ye ble wa fa kon a wo bedu tomre bi so ye ntam a fa kon a wo uduru eba ni sei so a ya na me hyedo mfa asem no nya asem unless wonya driver ni no na obi aka ya tie wono so de because me kam ya ye ne so de ka twam sisia na onya accident and obi aka se mirika odi betwam we de obi ehu bibifo ni masa ana me ka so mo kasa ya na o mahunu e kai bre bi na ya kosi hene ame bra fa taxi ni ye ko ye ni patati obi epebi akọ ti aye taxi ni mumma ana ode ye ko na ho kire nti no front okure nipa fo no fa omo nti amaji an nsentimi nko ho ana ye ba oba be 60 e mirika basa opesu o change ni ade no an nsa na mfa aho kire wom na ne yakosama so to ye kakra ba hekuru no mu anom wo ye chi no so de mti kan mirika bi om di betwa mu ha no arade na sinti oti ase enso na kwan na nyu ye na masfat so kama ne yakotisi mfutuko matwans abra kuro ni enim so sebe o matwa so na montwa de se wo koda aban na yete no onso bi o mu yesi na jam na bi da no otimitisi ni se wonim kwan so na ade mbika na nam yesu a otisi na besama so to ene ko ye bi na ye ba kuro num loki o mu nyina nsem bubu ye bi ye memhwe anyame timisi ye nam se de mi kasem kan ma mbebu mekume nam se men kan bi o meti accident tinti na maba ha na de amden kakra akra sa na ntikoku na kutie ya ti ho ei si ye kan mi kom de be force si bibifo asem kan no na yan ngwanhye ni abawi a ye nyina ye adwuma bi ye bi o de me se ye ti hei mi anka asem ya he da nya asem bi a na panyiri bi nka sa atia na bi na ifo mefa ye na obi mfanye program uti a wan media kura nya bi wan da yan ma a mo de be tro mo ensem obetima tro ama ne wo fe yaka no tete enso so ye tra ye nka asem bi a sa bi ekum nipa bi a edi bibifo ka se ehu tini ye besre ne se driver ne se speed no kwa ono ana ne nan nyina ebubuo no na sam ofirimu fiba obesua nyansa na onya kwanya bi emu twika ono abehu se de wosu otwi no entese aso na ye san na ne ba ya ye nkama ne nye ayi kakra se asem tunipa ye ka no hu na se betafra se speed na no de kwa okoto beli yafo no madini no mdo manhwe ntu ana mo amani timide the same speed tra beli ye ko fa accident di obu asem ansa no wati onipa bia obu asem ansa no wati asem ni ye jimisem ma ani wuo ma no because won kwatimu ye ni bia na ntesa ne obu ano no afi no nya ni wuo no de be sere se etesa adrava fo tuka omunya heye ne ba bia na yetumirika bikura na atai nye bikura na break timi feri na odi akonam kwanso ntisa no nkomirika gase na anam sister kura na break feri e accident na sister no so hwea ugo sister wa timi se ya okabi wo kura de sister no a anya ne otu a wonim be gase one nam bia be 200 na no de nsem bebra but mesre omunhunu ekwan mfa tutu om kanya research bi hunu se ka na tai ye etimi feri me kwan mi break ye me wo ye wom gia wo ye sia wo ye sabe yankoya dendende na mfa asem mro uri nyina wi a tobo yujika na me communicate me check se manim obi ama magye kwan ni finfia boso no matem
Ti ato fa akora ba be di udiem ato fa be di baabi ka ba na medi mediem bɔkɔ me san ho amekɔ ti bo se me pemirika pa ba adwene ne da hɔ bo obi so di light yen mu na mirika die pa ye tren na ye nwuram na accident kɛseɛ na asi yɛnya ahweye na ɛmoa yɛ afezo mo te ka mu a sɛ driver ko speed o mo ntimi nsekyere ne nka nkyere no esuro me go kan obedi matam me go kan obedi nti won nka mpacho ya mo nka wuru ne ka otimi ni watam da otikem driver ko speed obi okra pressure on so obi won yire didi na tabufo kakra wom timirika ne ko so be me na we de mani nsan o ma me abero ametim unu abe ma metim ade ya misuro ye mirika hu me mobo kakra wai nipa be no si we be bro ne so ga fa jimi ko am twimika ensi but kon e fa so approach wo mo na mada bi o mo so akoma ba oye nipa oye obi kunu oye obi yire onim se wo pentem de wako etu mpe na wo approach no na da wade na mo de mo twika mirika wu je so am na ye jimi fa so onim ne oye to so next ne ode be ba ne be ya bufuo ye hunu ne ka danyan ye tuma address o mama ateka ni ma ode be ko asumdie se ne ahwehwe mo aye boko sanka ni be mo aye boko ni bre bi anka ba ne sanka no na sem den henya ebufuo ko ade fa so asha driver no no otu ni hwe na se wani ma ye se duku na ne yere ho ofetwen wa ode sa pressure no be kan kwazi asema kyerɛw edi ebe sere ni die kwa so se ye hunu mo kasa na emmoa bibia antumpon afi driver utwa bi ansa na watuka eno so emfiri mu nipa bi anom se otirim ye ode tusi kwa no so aka ba sa de akwa free se ode ne de emso experience e wa driver fo nya de amount tu wan ya ba se me yeta crazy bi akohim don se crane amna nsa ne ntu wani so na na mienu ni wo se ne awe de na sie ni mesre no so se ye fro ka na nim twakora tuko ukodu wa pake wanante watwa bi wabedi wada uye ni se yanka Kristo kra ne mu ni asem nanso obeya de akoka moja bi agu na urade amafo buo bi aba ho ama no edi mesre ye hunu ne ye na bibia enye finance umdie emra great ye be hunu ye na bibia ayasumdie ama ya na me last story amede bro anokoy ene se abrante bia ono akasa okra ni phone na obo game e o phone so the niti ye no utimun se no kopiem e o mortuary e crowd boy to the store krobeni etimi na msikoma sebejo na sebejo ara e bia se me bete no na wodwo no ho a wontiasi. Let's watch the video and come back. Stay with us. Odi agro e wo fun so na ka yenya akwanhia si ade ne kwa ya sabia o se ya mfa nanko wono ti nani no mokyere na no oda no se ne ma ani hu se ne oda mokyere no wote nani na se yade na tuteburu bi so e wo mokyere wo na woda nani akore benkum na hu ya se yade ade abo e wo bi nan ani atwere ho George wo so obere nifa obi so de na bo no Gideon wo so da ne hu bio Francis so na da hoyi sa nipa yi nyina so ogu hoya sensene bare na che se mokyere no woda moche aka kre bi nanke de na wura fom na banche so wo so mirikam na che se mokyere ho no empoma wo ho no ogbo mu no ohirisi abonten na busia asem enye chenche nkuma ana asem enye che wa part 1 part 2 part 3 ni bia ye ni asie na nkoma twetwe abanche ye fra ni se kofi wani yansantwe ni shanyakwa atwetwe no wakyere mu ani aja asabia wokọ ye doctor se hwe nu nyina wodwane fi mokyere won ye so kodu na dwemu anatim na judo na abie show mo na e charge to do so mo na number e also ni be tu ma ni ebi mu da e fam no ni Jesus mokyere ni tieni ko be gate na ni so gate ana gate no ga biwo my glass down blash gate ni door no it me glass no first one second and the no me check the glass no me na glass no everywhere the wine no me chin locker no in the blue e bi no and kona ade hu ni association ni man show ma jibu ni na me say ni gbe na metia motor first exit second exit first exit na emuwa nsha emuwa pa ntina wo so be ko ho second one no ni say any kwan and the new taman for now main road no so guys into ni pa second one e ko pay main road no so ni pay na almost akata re so do ko na me za shi ya ni je kan ni
We are not scared of the one, a familiation of small pocket, especially when you do chair made to make a. You will do that more than some activities in the shop or until you call. Abushankra Samoa Kwanshiani si wa Medina. Eti sauti so 30 minutes and I give them. Na abia show mo na e be charge to do so mo na number e wo so. You go to man you do da. Then commodium in Tiasie papa. O miami afon so na car ball no ana. Amono. E no msusu se wawu. I can't get it. Ndidia na din ko pie mo kire. And I'm say spirit. Oh. The hu yan so ko pie mo kire. O miami ani phone so. Say car ball no. So miami aso no na je say okoto gatem no ka bi fa no so saden o. Just say wo dwene ho a won ti ase. O si na ni ti e no da mo kire no ano no miami ani phone. Na ni ti e no da mo kire. Obwa. Obo anka ba ni. Dan ya nam de news de say na de sesi ameme ka to say mawu anyane abefre na ye interview. Ntimi ke kan ye wuma. Ye ntia na salinko si wawu anyane. Enyina ya anti. Examine manti. Salinko si wawu anyane no ko ye interview obofo aso dan o chechire wawu ni atu nyina ya anti bi. Ntinu so ye ntia na bia ko be kasa ne papa ne maame le kum ne papa. No ano kan. Aha onze ba interview kama ma program bi obi. Nyano kore. Enzo ba program kama me yakura ba cheza ne ma. Ni kan. Enti nanu ne yiyas na yedi nsem bi ogwade we dia danyan ye ni ntiase. Wan na tam ne ko mo chire. Myself I don't get it. Ehefo. Ena om dia mane be na bo ni tom ne ko mo chire. Na mo chire be na ye do kwoto wa ya mpa uya. Etimi jama ati woni na sha otres ka he obotomu. Isi. Na de sha boto. Isi ka sa sha ne boto nim. Mo chire ye duduru wa se. Ye woro hu nya mane ka boxer. Sana ma. Enti wonya favor kura ye se bi ye do what work akra mbe ma obusuani abegina na o ma hwe apa. Eno de ya meto ase. Ba we de osolo unika nyina ahyew. Mo chirema bie no odu bewuro ansam fon ro mo yisa yin no mo de white yi agu so na boxer nko ahyew ansa na ye de wawuram. Edi se obi na tam wo koma mo chirema ko ba wuro sa na ema no. So de ase. Na ye hoso na ye do ko na ye ka de esi ya. Doctor be ba be approve si wawu ansa na ama de wo ko wura ho. Okay. To du ko wura ho obusuafo no wo twon mo ma wesbi. Omba no matuma gina apa. Edi sa atwen ni mu na betuma mo atwen o mo kire bi ase collapse na collapse ya. Wani betuma tia mo aka sesei. Already okwo nyina bossa ne ade ahyew. Ntie bia ni fie nkonya wo ho. Ena motia ne so wo medi no so woni no wodwane. Ena o madi kin ehuna na ne de etimisi. Motia na timba ma so kwoto mo kire ho. Samo. Mbe bo she. Oh, like seriously. Ane de. Oh, okay. Sem ni mo bia motia hia no a. Okay. Okoya aburuchiro mpeso eba. Ani ba no so no Ghana. Omo kwa chene bai. Omo kwa chene fa buto bai. I see. No mbe ya ma uhunu ne ebe wa obetwa ticket. Unu ne onkra fie kura ono yiro no ma unkra wo zo fa baga bo cho muni baby akọ obetwa tegri se oba Ghana atna airport afuru pre na bedu asumdiem utisi ya na ato ani su wure sa no won waja abusuya waja we wo mdo beba mo abedi akonya no oti ase edi ya ni me bi sa na betuma ma sa ade we no masie na nka we die oboa akonya bia ni fie ne nye motia bi na pese de ne kom no se ne motia mtimefo bi free from ne kwayim omo ye so mu hia nko na wo ya so de omo wo kwa bi mfa so twen aso wo skom timi shiska ni nyina ase se be ya woni be ba ho so no be so de top kd ni bi wo ya so de omo shini sika nyina tama no ye top chef no o ka be for top kd timi che presenters obi a wa mi wo ya be 30 o mo obi a so confirm fu ka te kote o hini mo ma me panyini bi a ye kunani bi o che ontoma afi bi a nso obo fom se etu no so onya eduma na omo ye so omo shini ni amanyina Oti ase edi ya brabo so mo bana so onya de no nya no de a oboa trust me oboa. All right, so nya no de a oboa de na me be me lines na tum enti you can also call and contribute but my member Facebook live na main kind couple of messages kakra ho and far mam maybe lines na tum so call and let's go into MCR. I'm waiting for my calls. I have this one from Yvonne Ode that says I think be echo messages need be echo, forgive me. Francis Boatin say morning to you as well. Hallelujah is from Yvonne Ode. Yvonne came back to say that offer. I love your voice, that's great. Aluta Nobu says that good morning the nation's crew. Yvonne came back to say I pray that those dead people are going to get justice. Absolutely. Offer, you have said it all. Well done from
Yvonne Ode of Lumba is too much. I love him so much. Hello, good morning. Pacho, didn't baby our friend me free. Pacho, Udi, any baby our friend me free. Pacho kasa etio. Kasa etio be mena. Yeah, I say also great to me afraid now what contributed. Hello, good morning. Good morning, sir. Mpacho into Nyakopa Adom. Alright, into over. Also be part of the the show. I have a caller on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, sweetie. Pacho didn't baby our friend me free. Media for your bro. You can look at the radio, all of the could get back. You could more than that 15 years. Also, always say we are come up with no particular who we say we are with maybe we call it here from Nigeria. We call it here. If you make a camera, you know. Meso me that say afraid again. Also bit my friend our contributing. I have 25 more. I think 20 minutes to go. Yeah. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, meaning about that. Me pacho wadaroma me into. Wadaroma usu me kasefu kwa hapo. Alright, usu pacho into. Chairman na ashba kwa Mrs. Kobe kwa mai. Da kwa samuso enzo ye ku ye choti ye fe ni na.
ya na bi ya share mo be social media TV so itina na e black and white ni akon drama no mabu ani ni sawo because the see ni area mamre mi nsam bene eno mo be movie na ya be isam makun bi MC o kan se ni na kodro so ya refa sika braba ji sika ni na nso yehu TV station ya nso so mo ya djuma papa se no edu be no obi kodi hu konkonsa ne mpanimfo ka so mo hantewa na nyame anya aduma ra mo TV station edu enso djuma papa na mo yi na enso mo te ho ye mu wan edodu a osoro ye se ile sika o to magu eni ade adin ya hwe wo mo mpanimfo no nso kodi sɛdeɛ no ɔpɛ kɛ wopa ma wano nkasa mpia obi sisi a na ɔpɛ so ɔpa mpia mo studio hɔ nom nsi kwan no na sɛ kaa kakraka nyina hɔ a yɛde ne nhyɛ mu nti adi nyame nyame a mɛmu adeɛ ɔman no kɔ no saa na wɔsɛ bɛyɛ nsi sikani bra ba na nkwalaa wɔ secondary school so no ɔpita iPhone 35 million wɔyɛ dɛ tɔyɛ nti yɛbɛserɛ na afei yɛsi sa no akatua no yɛduru baabi a woyɛ adwuma na sɛ wani ya da na wani sabi wani mun samu ya fun ilimuwa ya na waka tuya ta an kusuru ni yau aji ko da ji ne zo du da biyan ta mun fone sai en ya da kusuru ma an sai ya no da da ya da su fa nan ta recipe also for contribution with the aba also betime afre na yakọ hello good morning good morning yeah wadar man pacho within baby afre me free Okay. Good morning. Sweetie, one on call. I can't know the young one. One of them, that's a Masharan too, okay, but all the same, no. Name. I have this one that's so far. It's too much. I love him so very much. Good morning, Diane and your team. I'm watching live from Chichi Akro Kerry. Great show. Keep it up. Okay. Do I have a call on the line? Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. Went to me, Amber. Let me go on with my messages here. I have this one. I'm on WhatsApp here. Good morning, Diane. I am Esther, watching live inside Ejiso Krapa. Of course, some radio personalities work hard, but the owners don't take good care of them. It is high time they take care of the presenters so that they stay. All right. Also, on Shroud. Good morning, Diane. Of course, of Lumba, wisdom talk, but trust me. Radio presenters are the most poor people. Look at offer yeah. Maybe say oh men kind, but I can. But we have the assembly. But one of them who be more na almost say affirm. Hello. Hello, good morning. Good morning, Siri. And I do all the menu. Diana Baku All right. I think I'm a share the thing I am share of Olumba. I need to money. I'm a share. All right. I'm a share the quiet. One of any leader. I'm sure I know or coach I was on. I don't know about my phone, my Yamada Ghana, Manata, Memina. Now, and somehow, then somebody can. When they came and say that, and you said that you know, they have to choose the oh, now, all the can't get a generation per seat, there's a another seat. So, every film from Wooded on one and Kadayan. Philippa would be crying Catana. I will need police at India. Then came Tracy. Because I can't get in that after seeing the saying now. But she didn't put on your water. Sometimes 4 verses on the 1 year 4. On July, you can move 1 year after that. I kind of question from me. I said, we have to put it to the thing. Then of a look back and pay them with some. I spend 1 million in the book came out. We do it in go through the city. They are so to pay my Ghana where you have a police. That's it some tower. And here you there, I put it for you and inform you with you. Here, dancing on the any money. Yes, but no,
You might want to take your partner, say, more emphasis, more came from her. You can could do there. I don't know, one of you work without much on one. The young crasser. When you were a year of your contact with your you figure to look tomorrow. I don't know, you drop a pound that I have on one. We are in total of the channel. I'm going to make one back. Yeah, I say, so afraid. Hello, good morning. Hello. Hi, Good morning. Kumasi. Kila wadaroma. Great, yente kila. No pay metia, no papa, ego prophet, the papa will be a metia. Then I know the Messiah was sorry, and walk a lumba, Mombala, Messiah for the TV. Then Ghana, no, your money will be Kosua. Oh, give him one fiancé. TV, so the beer, a convo, radio, a convo. And then you pass over children. They are not quite much idea money personal. I must obey the also. I don't put the body come with this. The moment of TV in the board, they answer every cafe. So, Robert, yes, I need a man over TV, so they did. About TV station, you got two. Another penny for because any penny a man, yes, 800 million a man to the TV now. Yeah, just so. It's a program here making out here about what a different war of my enemy now. Never fire. They just can do now. Then, but you want to queer. I'm going to throw the canning about the body book. Oh, I'm going to tell you what's a mobile crew. No, buying. Yes, you can kind of question jumping one of the more, MYA. It's almost no million in my end. Of our too much cancer, we are the third, we are no more. Of our own voice now. One tell me your phone now. Bye bye. I also beat my part of the, Hey, Obama chair. Yeah, my dear Cronto. Now, what to say? I go mad more for wine. More. Hey, I better you want me to talk to you. Tell me more about it. I fancy you. More. Radio Solent, the voice ni mad down. Radio man. Ofa. Namisra pa. Happy belated birthday. What is? Medasi wadisra pa. Birthday di yangu pa wayewi. Amen. What you? Ova. Ago bonto ne boas nchira mo. Ezo for penny Reverend Dr. Martin Kokofo Junior. Oni ni yire Mrs. Monica Fojo. Ewa wanitia. Bedo mu bi amapa. Nizano kwa wo sheme dendende na wo show pa mo dendende na wo jini so dendende ya wo ya mekiao na yango afam so o se ebi ne pe sa anita sama na o ke yo ya rehutam me de manita pa yi e ka se yi ka samwa na ni na mu no o se ni pa be ye juma na se de ba bu pa no si oduma ni bia pia no nese obeya adwuma ya afoforo so beto dodo na nso so be do ho abodi ya kutiri kakare ya mano ni ya mano anita mo wa bamu wa wofa wa bisa se tie bia nyankopon ti asenti o de kan fun ato ye de ame ankasa bompa ye meta meto bia ma wate ha wo kra na kusa kra ba na me na mpom wate yo bye bye. All right. Hello, good morning. Yeah, morning. Morning, Pacho into. That time Pacho into my one call. Okay, mommy call her for I think he's not ready to talk. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Okay, let me come in and see if I have a message now.
king be my idea. And I said, Adam Walfa. See, uncle, be my messages. I think they buy my candy now. I don't find for uncle. I think I'm going to show you Pebia, Darren, then you know what Jim Melena or Cheyenne. Ebenezer Darko Yadom, the Sofu Chief, Radin Shromo. Yeah. The answer now, Prophet Isaac Usubempa, and Canai, Radin Yankopon, Winchilano, Radin Shida International Contractor Kofi Job, and any 2 eyes Mr. Yabua, Radin Yankopon, Winchilo Monso. I think so, Royal Light Aluminium, Tear the Beer, anti mechanic Suti, Radi Winchilano, a Doom Bishop, Rich Condos, Radin Yankopon, Winchilano. Na miami ni din dia kwaso adamfu a senior brother dia Fred Yabua awrade enhiro mu nyina manka busua ni nyina go so man na nakwasi bosompra awrade onhira na adwuma fa obo wo fasefo wa budutro mo se mrehwe yi nyina awrade nhiro ama owusu shaida ene darling like black kwaku awrade nhiro mu nyina ntro mashim ane mankotote emfa ma o awen kroma ya me wo fase odi America hima ewo kronia na mi finidi enti nyame onhira no amepa next month 4th ya de next yakunya so ase asante hima awrade international no nya ne kase ma great radio ante ye chia obi a pizza the sofo Reverend Martin Koowaa Show Junior anope mi chia papa on na de tronsem yi asem bia no papa awrade nhira na onhira George ma mi yi wono de amankwa boss Steve na ajima mu nyina darling ye chiao ye tiefo mo hwe TV sunsun nyina ye domo brakwa ku Daniel the Psalmist opanyi me chia ba bia obi Awrade nkan ho na o ma de uye nyina enye ye chia tiefo nyina ante great brakwa ku ye be chiao na ya se Awrade sra e dia ma sa no pe bia no wo jibre na wo hwe program yi wo hwe nyina we kan go ma bo nyina de etino yebeda mo nyina se anope piano mo choose KUMAWOODTV na mo hwe asa KUMAWOODTV na na yeboa e wo jape kuma so di sibia na adwene mo kano ire no ma ensiso mo bro nyanka ekwafo mo nyina no papa se mo fa wo no mo emre no na obi di amo edi asha mo bi ahye obompa ya mo sa so mo ya de eguso umpewe edi na ope Azebio me come home estate and block factory. They've been so awesome throughout the years or more as support here. Now opa stase, open dime, open air blocks for down warm or my numbers go screen so or far now no much chunk more. And more be a sepata say was say one of Eddie Dumono, one of Eddie a bedroom and no pay. Yeah, qua Medaratai Ochinoz or Samson executive producer for the show a or some dark who's one in your famous and a bomb chidom and MCR and my yedich medi ebro within Diane doing a don't quite shame and will come say 104.1 I may for Kumasi constituent and 5 emerald. Mammy Chame Mammy Kate and what was say now make her just say Yakupo shall be brave now among Patintia. What could you do? Yakupo shroud. Bomb so him, Nana, and watch it. I don't pay. Who promote to say, watch it. Mama, never fee. Yakupo show via your crowd. Your walk, which